Yenko Asante Achim North Empotem hodom na kroba ko ho a ye fe hodom pacheche omanfo aye esemtwefo nhyiemu de kokobo no wadin ama aban no ni mpanyifo ehyekyire ese omumpotem wode wo enya hoboa na omunye bi nso da so bi di fomagudi etu ebeba odum sanse ensase no eno an wo didi so ensuo na eno an wo nom nti wo enti ase mo bi amfa fomagudi etu ema ehonom. Mobuna wonu mo precheche kuri eye kura eno Asante Achim North abato mpeso aso Asante mantem ha eno na maburu ni kuru no adehye ede ato adom kase anim se enkrofo bia ma honhom ne so peso tu galamse e won patem ede se won sase eno na wo de kokobo e ma won manfo a won peso tu galamse e wo honum echiri mu se enya de se wonum bepena mo motu efom agudie esan se won sase e wo ho eno an odo edidi so ensu eda ho no an ode bibia enti wonum esre eye otikokko so otumfo se echichu otoso mienu e na afenso no abam panyifo se nipa bonfo mo pese on butu efom agudie on patem ho ne de wonum de nya de se on bepena mo motu efom agudie no woni adom kase e bo ho nkomo se de tie ne se galamse ne de nya de a me se me gina ha ya me no kasa manije ho anase me soso da bida because se sha se ba no me ene enipa bi e kan ho ne stop wo mo e ma wo mo de machines ko empe nam so ma police wa ba be che se wo mo se yen ya so mo machines abla enye no kre ese ya kwa akosho bi machines Abinti say ene aye press conference say empemfo antie na yen asase yen ye dia pe church kru ye na ye dia ye na nanom e na gijaye ene ne ya ba beto it is a panini bi so ontie na yen asema wo ka no o mu so ma yen a o mmla no ba beto kunwafo e bi sa oman so ni mo hwe e bi so ni mo hwe bi si so ni mo hwe afa oman so ni mo hwe e kwa ba so ana mafa sha ba sei ahun fu bianu ba bia ye ni papa ye ni abiriye esa sagaramse no yampene so kra yampene so ya pesa ta say kuaduma ya so yama akoko emo ba yira banche eni ye de so yama tigaranse no de yampene so akobako mania ya bi ko tagye bi fam ya sra Asante hene ya sra petreta hene ya sra DC ya sra MP asema mo kan mai